واقعا این آخرین دسته بود امروز هنرنمایی کردن. تا به امروز اکثر مؤسسین مؤسسه تعلیمی شهر باختر در آزمون زیبای محفل ظریفان شرکت ورزیدند. امروز ما و شما هنرنمایی خوانندگان لیسه دولتی رقم 1 شهر باختر را با هم دیدیم. من بسیار خواهش میکردم که آنهایی که در این آزمایش شرکت ورزیدند روی صحنه بیایند. دسته پیروان پیشوا روی صحنه میخونه با قزقای زیبا. هر زمان سرور لیسه مذکور نیست روی صحنه میخونه معلم عزیز و واقعا هم تا به امروز ما توانستیم چهره های نو را روی صحنه بینیم. آنهایی که واقعا هم صمیمانه در بخش تقلید به این هنرمند تقلید میکردند. شرط دیگر این سنچه عجبی بود. در این شرط نیست اکثر مؤسسات تعلیمی بودند که با سبک و اسلوب خاصه خیش اهل طلا را خیلی و خیلی صمیمانه دعوت میکردند با اون همه حضر شوخی خیش. و حالا با کمال احترام سخن را به رئیس کمیسیه سیدزاده آتاخان میدیم تا آنی که خلاصه های عمومی خیش را بعد از سه پیروان پیشوا گفته باشند. واقعا هم در فضای سایه 20 سالی وطن کشور عزیز و محبوب تاریخی بسا پیشتاسه و آفتاب رویه در مرکز ولایت ختلان شهر باختر زیبا محفل زیبای ظریفان توانست جهان جان مخلصان را به هم جمع بیاورد. عربت سرور مؤسسه تعلیمی نیز روی صحنه. دوستان عزیز، حضور لذتمند، آموزگاران و خوانندگان گرامی، در حقیقت امروز روز آخری یعنی که گذراندن محفل ظریفان در این تالار زیبا برگزار می‌گردد. سر وقت همه شما را مبارکباد میگم، معلم عزیز را مبارکباد میگم برای بسیار یک برنامه زیبایی که این لحظه پیشکشی اعضای حکمان و تماشابینان عزیز گرداندند. و در حقیقت آن خلاصه ها، آن فکرهای اعضای حکمان نسبت هر یک شرطنامه که امروز هر یک شرط آزمونی که گذاشته شد خلاصه ها برآورده شد و از روی نظامنامه پیشنهاد نمودند و باید بگیم که هر یک شرط وقت و ساعت و نظامنامه خودش دارد و امروز 5 شرطی که در این آزمون جای داشت و از جانب خوانندگان لیسه رقم 1 شهر باختر پیشکش گردید. و در حقیقت شرطی از اول این شرط سلامنامه است و آن هنر و مهارت خوانندگان لیسه رقم 1 پیشکشی تماشابینان گردید و امروز ما شاهد آن گردیدیم که چی به ما نشان دادن در این شرط آزمون. و باید بگیم که همون در شبکه سلامنامه که 3 نفر راهزن‌های می‌برآمدند و در آنجا حرکت‌ها و آن سخن‌هایی که بود بسیار سخن‌ها جابجا اما از جانب خوانندگان درست اجرا نمی‌شد و بعضی ایرادهایی که بودن وقتی که خواننده را دعوت می‌کنند و می‌گویند که سلامنامه شما تشکیل کنید در مدت 1 دقیقه، اگر نه سرتان را قاقاق می‌تراشم گفتن و یعنی که دیگه کار رو برآوردن یا یک شمشیر رو در آنجا بسیار غلط بدن سخن با عملیاتی که میکردن نادرست.
пешбинӣ мешуд ва инчунин часпоиш надошт бо саломнома. барои ҳамин эродҳо бисёр буданд. 18 холро мо ба ин шарт сазовор донистем, лекин ба инам арзанда набуд, лекин ки мо ҳамеша лоиқ бидем барои литсеи Затамия. ва шарти дуюм ин саҳнаи ҳаҷвӣ буд. ва бояд бигӯем ки саҳнаи ҳаҷвӣ танҳо баромадани дугонаҳо камтарак саҳнаро дигаргун кард ва баромадани ҷавонон дар аввал китоб дар даст ва он ҷавононе ки бо ҳамроҳи кор мекарданд суст бозӣ мекарданд. бисёрам суст буд. саҳнае ки шумо пешниҳод кардед, мо ин чиза интизор надодем инҷо аз хонандагон. мавзӯъ хуб буд, аммо тамоман суст пешниҳод карда мешуд. ҳама ҷобаҷо карда буд. дар саҳна ҳаракатҳо нодуруст буданд, лекин коргардон ҳарча барои мо мегӯяд мо ҳунарманд ҳастем, лекин иҷроаш дар дасти мо ҳунармандон аст. коргардон наметавонад ки барои растани шумо бозӣ кунад. чӣ фикре доштанд коргардон? хуб буданд, ҳама ҷобаҷо буд, аммо бозиҳо суст буданд. ба ҳамин хотир 17 холро ба саҳнаи ҳаҷвӣ сазовор донистем. лекин он номераҳои ғайриконкурсие ки буд бисёр ҳам зебо, он духтарак бисёр ҳам зебо мерақсиданд. баъд аз саҳнаи ҳаҷвӣ як ҳафтгӯй мезанем ба хотири духтараки чаканпӯш. аҳсан, офарин. ва шарти сеюм ин тақлид аст ва бояд бигӯем ки ин хубияшро гӯем, аммо дугонаҳо бисёр хуб бозӣ карданд. бисёрам режиссёр анамин дугонаҳоро хуб фикр карда бароварданд ки бисёрам олӣ, бисёрам зебо барои мову шумо, яъне ки ҳамчун барандаи барномаи тели дугонаҳо зебо бозиданд ва гапзаниёнашонам бисёрам хуб буд, бисёрам олӣ буд. ва каф мекунем ба хотири ду духтари зебо. ташаккур зиёд. ва бояд бигӯем ки камбудиён дар ин ҷо дида мешуд. тақлидҳои ҳунармандонам дар ба мо писанд омад. танҳо духтаре ки бо забони англисӣ тарона мехонданд, ҳамон камтарак хубтар буд ва дигарон каме сохта аз мусиқӣ мебаромаданд. ва бисёр афсӯс мекунам ки чаро мо навозанда дорем, он сурудҳое ки ба мо садо медоҳед ҳамашон минус буд. ва ба ин шарт мо 18 холро сазовор донистем. зеро дар инҷа фаҳайдам ҳам сазо додам. рақси гурӯҳӣ духтарон рақси хуб буд, рақси зебо, куртаҳошон бисёр шина, аммо духтарон намерақсиданд, ҳаракат намекарданд, зинда набуданд дар рақс. барои ҳамин инҷа мактабҳое буданд ки инқадар рақсҳои зебо мекарданд ва мисли ансамблҳои профессионалӣ. ҳадо қоматашон бисёр хуб, интихоби духтаракҳо бисёр духтаракҳои хушрӯ, зебо, ҳадо қоматашон аст, либосашон зебо, лекин ҳамон мусиқи хати файда мекарданд, ҳаракат намекарданд. 18 хол ба рақси гурӯҳӣ дода шуд. боз фарҳанги либоспӯшӣ, мусиқи бисёр зебо, режиссураи бисёр хуб, баромадани духтаро бисёр маҳим, бисёр зебо ва бо ҳамон ҷавононе ки аз ин тараф як ҷавон писар, аз ин тараф як ҷавон духтар бо либосҳои миллӣ мебаромаданд. бисёр ҳам ҳашамат дод ҳамин саҳнаи шумаро. бисёрам хуб аз аввал бисёрам оғоз хуб буд. ҳамаи ниҳо ба назар гирифта шуд ва танҳо ҳамон кӯдакҳоро пеш мебаровардем, бисёрам зебо мешуд. кӯдакҳо дар пушт монданд. ба ӯ хотире ки ҳаракатҳо бисёр мавзӯъ буданд. дар саҳна худашонро бо либос намоиш медоданд, ҳам либоса намоиш медоданд ва ҳам ҳаракатҳои зебои тоҷиконаи худашонро нишон медоданд. 20 холро сазовор донистем. чун ин осмон аст ва зиёда аз 15 мактаб 17 мактаб ба фикрам дар ин ҷо маҳфили зарифонро гузаронданд ва аз оғоз то анҷом
ما شاهد همه هنر و مهارت‌های خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر گشتیم و روز خوب میشد، روز ناقدر خوب میشد و فکر میکنم که امروز همه اساس ما سعی داریم، شعب داریم، دوست می‌داریم، هنر رو، صنعت رو، فرهنگ رو دوست می‌داریم. در دل ما هست محبت به صنعت، محبت به فرهنگ و محض فرهنگ هستی ملت است. جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی بیهوده فرهنگ را جوهر هستی ملت نامیدند. در دل هر یک ما فرهنگ هنر جوش می‌زند و همه ما فرهنگی هستیم، با همه ما دوست می‌داریم، دوستدار فرهنگ هستیم و به فرهنگ ما یگان حرکت عمل نمی‌کنیم. حتی ما وقتی که معاشرت و معامله می‌کنیم این از فرهنگ، آداب خود نشان می‌دهیم فرهنگ، لباس خوب بپوشیم این از فرهنگ. پس همه ما فرهنگی هستیم و احسن آفرین میگوییم به خاطر همه اون مؤسسه‌های تعلیمی که در اینجا با ذوق، با شوق، به انرژی، با قوت هنرنمایی کردند. احسن آفرین و برکت. امروز جمع فعال‌های حکمان را باید برای شما آشنا بسازیم. جمع فعال‌ها 91 و خال دیگر علاوه میشوند به خاطر انتظام خوب همه شما. 92 خال را سزاوار گشت لیسه رقم 1 شهر باختر. مبارک باشد. بار دیگر همه شما به این طور زیبا خوش آمدید میگوییم. احسن آفرین به لیسه داخل همه یک شهر باختر. ما پیش چپ است، پیشگام است. مؤسسه تعلیمی رقمی 6 شهر باختر برای استاد لایق شهری که فقط هم این محفلی زیبای ظریفان را دست اندرکاران دسته